Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u prvi podcast Dajem ti rič. Cilj našeg podcasta je zapravo govoriti o planovima za Split, o budućnosti i o viziji grada Splita. Sa nama je naš prvi gost, naš Ivo Bilić, kandidat za zamjenika gradonačelnika grada Splita, ravnatelj turističke škole u gradu Splitu i ujedno čovjek koji je izgradio regionalni centar kompetentnosti, nešto što je bila vizija, a danas je stvarnost. Dobar dan. Dobar dan, Tomo, i tebi isto tako. Evo, baš mi je zadovoljstvo da ovako možemo u jednom opuštenom okruženju malo razgovarati o ozbiljnim temama. Meni je isto baš veliko zadovoljstvo, ali prvo ovako što mi pada na pamet da te pitam, pristasi i razgovarali smo o svemu, o viziji budućnosti grada Splita, da budeš budući zamjenik gradonačelnika grada Splita i nakon nekog vremena, kakvi su sada dojmovi, jel si se zapitao jel mi ovo trebalo u životu? Pitaju me drugi, jer šta je tebi ovo trebalo? Ali ajmo uozbiljiti to. Kad bi na takav način razmišljao, onda ništa ne bi napravili zapravo. Ja? Znači, može se tako reći za prethodno ovo pitanje što si pitao za stvaranje regionalnog centra, gradnju i to, isto tako se moglo reći šta je tebi ovo trebalo. Ali zapravo, ako nećemo ozbiljno pristupiti rješavanju problema, onda nikad zapravo nećemo imati ni priliku ih riješiti. I mislim da to treba zapravo iziđi iz zone komfora, pokaže ono što znaš, šta možeš i u tom dijelu se zapravo realizira. Ja? Ja se s tobom u potpunosti slažem. Na isti način sam isto promišlja i stvarno je velika stvar kad čovjek odluči izaći iz zone komfora. I to kad dobiješ priliku, kad imaš mogućnosti mijenjati stvari u javnom sektoru, mislim da je to velika stvar i velika prilika, ujedno i čast. Ali evo sad sa nekim odmakom i sa svime što se tiče centra kompetentnosti u turizmu, kako je u biti započela ta ideja i šta to znači nama sad za grad Split? Jer ja osobno ovo što sam vidio, ne znam, tipa ogromno je ulaganje bilo, evropska su bespovratna sredstva, Splitsko-dalmatinska županija je stala iza toga. Ja prvi put kad sam otišao i kad sam vidio otvaranje koje je bilo, ja sam stvarno zadivio. Vidio sam hotel, nisam imao tu predodžbu, ja sam mislio da se nadograđuje škola, ali kad prođeš, kad vidiš ono sve skupa, šta u biti Split naš dobiva? Pa to je jedan zapravo moderna škola koja zapravo ne postoji na našim prostorima, čak niti u malo širem okruženju. Ne mislim čak na regiju, što bi rekli, nego mislim čak na zapadni dio. Jel? Možda bi našli slične primjere, bi možda našli na visokom obrazovanju u Švicarskoj. Znači ovdje na jednom mjestu zapravo sve dijelove obrazovanja djeca dobiju. Znači ono od klasičnih učionica, školske nekakve prakse, vježbi, školskog učenja, stjecanja nekih vještina i realnog svijeta gdje oni zapravo dobiju ono što se stvarno radi u realnom svijetu, ono za što se zapravo školuju. A kad pitaš kad je to bilo i pod kojim uvjetima tad, dakle kad bi se ja vratio sad neki 12-13 godina unatrag, neka ideja znači tu negdje kreće, negdje od 2011. recimo, to je čista utopija bila. Dakle, tad niti smo imali riješeno vlasništvo, niti su bili strateški dokumenti na koji se jedan evropski projekt treba nasloniti, niti su bili još izgledu ikakvi fondovi tada, još nismo bili u Europskoj uniji. 2013. u zimu, u prvom mjesecu, ja sam kao jedan od pokretača ili nekih idejnih začetnika te priče o takvim centrima prezentirao tada u Ministarstvu turizma ideju. Koja godina? 2013. Znači, tad smo ušli u Evropsku uniju u 7. mjesecu, a ovo je bilo u zimu. Znači, da vidimo kako bi to izgledalo. I postoji jedna mentalna mapa gdje se ja to pokazao slikovito. Tad, nakon 2 mjeseca izašla strategija turizma do 2020. godine u kojoj se prvi put spominje regionalni centar ili centri izvrsnosti, tad se možda zvali. I kad sad ja gledam prije par mjeseci, sam izvadio tu mentalnu mapu, došla mi ono pod ruku, pokazao sam je kad je bilo otvorenje
I kad pogledaš i gledaš, pa to je čista utopija u tom trenutku bila. A zapravo 95% onoga što je tad sam imao u glavi, sad smo realizirali. Zgrada nije bitna. Zgrada je ono alat jedan zapravo koji ti je potreban da ti možeš. Mi govorimo o soft nekim aktivnostima. Šta će to donijeti Splitu? Pa razvoj ljudskih potencijala, to je u prvom planu. Zapravo, znači, mi smo zaduženi da pokrijemo široku paletu ljudi koji su možda danas u turizmu ili su na rubu ili nešto rade i kojima bi pomogli kako bi oni stekli neke kompetencije i vještine da naš turizam se u tom smislu diže, jer stalno se govori da smo skupi, da je naš turistički proizvod skup, ali ako mi radimo na obrazovanju, ako radimo na znanju, onda ćemo mi biti skupi, ali će to biti opravdano. Znači, ako mi ulažemo u znanje i onda na taj način stvaramo jedan kvalitetniji turistički proizvod, jer sigurno ti obrazovani čovjek će dati više nego neko ko nije takav i onda možemo govoriti o... U biti, kad se sve skupa sagleda, centar predstavlja obrazovanje, predstavlja povezanost sa poduzetništvom i predstavlja sigurno povezanost sa turizmom. Jedno široko područje u biti i sve ovo što si odradio je odlična prilika i za grad Split u budućnosti i našem vođenju grada Splita. Apsolutno. Ja ne znam, ja osobno držim što se tiče poduzetništva u gradu Splitu ugostiteljstva. Mislim da je izostao taj način komunikacije koji bi možda trebao biti na jednoj boljoj i višoj razini, jer poduzetnici su ti koji su ljudi koji pokreću sve stvari i da naš turizam nekako, evo i Mata je naša zamjenica koja je također dala jednu viziju otprilike kako ona vidi stvari. Ali ja sam se složio i mislim da smo tu svi nekako složeni, da turizam bude u službi i sporta i kulture, da smo jedan poseban grad. Sport što se tiče svih naših sportskih sadržaja koji se trebaju dignuti na jednu veću razinu. Ne znam, kad sam razgovarao s Tonijem Tomasom, kaže Toni Tomas, meni je draže da se Antalija jedna gdje ljudi odlaze i budu tamo na priprema, da to bude u Splitu. Znači, to je opet u službi sporta, u službi turizma, da turizam traje cijelu godinu. A isto tako i što se tiče kulture, biser, Dioklecijanova palača i niz drugih stvari u kulturi. Tako da ja osobno držim da bi mi mogli stvarno pokrenuti puno tih stvari, ali prvenstveno i na poduzetništvo i turizam baš jednu dobru poveznicu. Apsolutno. I ovdje mi smo uvodili, odnosno evo ja sam bio na čelu 3 velika projekta. Znači kad zbrojim to je nekih 30 milijuna eura, sve zajedno. Znači, naučio sam kako voditi nekakve timove na manje i recimo srednje veličine timove, a mislim da je to vrlo slično onome što je u gradskoj administraciji zapravo. Znači, i mislim da svi troje zapravo imamo ta iskustva, a šta je to neprocjenjivo zapravo, jer teško je to negdje baš naučiti. Nemamo mi neke škole, mislim, fakultet i daje nekakva znanja, ali vođenje procesa ljudi, to je baš vrlo, vrlo zahtjevno. Znači, komunikacija i vještina komuniciranja je nešto što teško možeš naučiti ako nisi bio sudionik takvih procesa. Projektni menadžment je u biti vrlo jedno stresno područje. Znači, tu, jer moraš na dnevnoj bazi rješavaš probleme koji ti se pojavljuju, na koje moraš odgovoriti. Nema to sad ćemo mi to staviti pod tepih, jer će ti sutra to dvostruko se više vratiti. Znači, trebamo promptno reagirati. A evo sad da si ti u ulozi i moraš sad odmah donijeti odluke, kako bi se ponašao prema svim poduzetnicima? Vidjeli smo do sad kakve su eskapade bile i što se tiče izdavanja dozvola i što se tiče samih ugostitelja i niza tu procesa je bilo. Kako i na koji način ti vidiš da bi ti vodio stvari u tom dijelu za koji bi bio zadužen? Jer evo, ono što ja osobno zamjeram takav način komunikacije koji
nije jednostavno primjeren za drugi grad u državi ili za bilo koju instituciju. Apsolutno. I da je bitan taj nekakav normalan odnos i da mi budemo jedni normalni ljudi, pristupačni prije svega svim građanima, a isto tako da jednostavno ove sve procese koji su bitni da ih potaknemo. Jasno. Mislim da je kriva percepcija ljudi koji su u javnoj upravi, u državnoj službi, da poduzetnicima novci padaju s neba. Znači, ako poduzetnik ulazi u nešto, on očekuje nekakvu dobit, pa to je prirodno, to je jedan od osnovnih ciljeva poduzetništva. Znači, ulažem svoje novce i za svoje novce želim i takvu uslugu. Znači, ovdje ako govorimo o nekakvim dozvolama, znači to mora biti promptno, to ne možemo mi takve stvari čekati jer poduzetnik te neće čekati, on će otići na neko drugo mjesto, negdje drugo. Znači, nema osvete iz privatnih razloga, jer ovaj mi se sviđa, ovaj mi se ne sviđa. Uopće o tome ne smijemo razgovarati, niti to treba biti parametar. Ako želimo boljitak u ovom gradu, onda jedino moramo biti pošteni i jednaki prema svima. Znači, koji je god spreman. A nama poduzetnici nama su poduzetnici jako važni. Dapače, mislim da poduzetnici mogu i rješavati neke gradske probleme koje ćemo mi možda gurati. Možda nije vrijeme da mi govorimo u predizbornoj kampanji o tome, nego kad sjednemo tamo. Ali mislim da poduzetnicima nam jako mogu pokriti nekakve prostore, pa evo, ja bih rekao čak od vrtićke dobi do, ne znam, u ulaganju u recimo kvalitetnije obiteljski smještaj i tako sa nekakvim našim aktivnostima, ali to ostavimo možda za vrijeme kad se ustoličimo. Dobro, ali možemo mi sad isto kazati šta ti misliš što se tiče vrtića? Jel tu trebamo mi napraviti određeni iskorak, ono što smo bili razgovarali? Definitivno. Da što se tiče u biti financiranja, odnosno sufinanciranja grada Splita. Ja mislim da je vrijeme da mi kažemo da odmah što se tiče predškolskog odgoja da bude besplatno za svu djecu. To je jedan minimum i gdje se svakom djetetu može omogućiti. A ovo što smo bili za postepeno, da se i te stvari... Poslije ide za sve vrtiće i grupe. Čini mi se da je sad nekakva ekonomska cijena, da je ekonomska cijena negdje oko 410 eura u vrtićkoj grupi, a 550 u jasličnoj, jel? I tu treba izjednačiti, ne mislim po cifri, jer ova vrtićka ima do 22 djeteta, a ovi imaju do 12 u grupi. Jel? Ali, znači, ovih 12 i ovih 22 zapravo su isti. Znači, ta suma u konačnici mora biti jednaka. A u jasličnoj dobi se zapravo pokaže gubitak od nekih čak preko 2000 eura po jednoj toj grupi. Dakle, tu bi trebali mi svakako ući i privatnicima možda dati priliku tu ko želi investirati jer će rješavati probleme grada. A mi ćemo se potruditi da i javni, državni, javni, privatni vrtić budu na istoj razini. Da. Evo, to bi nekakav put bio u kojem se treba usmjeriti. Ali treba dobro sagledati tu stvar. Mislim da imamo oko nekih 8,5-9 tisuća, ja mislim, djece u vrtiću. Znači, svako dijete i ono koje nije danas u vrtiću, mi moramo se do nekakvog kraja mandata pobrinuti da sva djeca imaju vrtić, a da svakako roditeljima djece koja ne mogu dobiti mjesto, da im pokušamo subvencionirati. Slažem se. U biti, jednostavno izgradnja novih vrtića, ali učenicima je dostupno da predškolski odgoj bude u konačnici do kraja mandata besplatan. Ali isto tako, po meni, ono što sigurno moramo razgovarati, i to mi je uvijek bilo zbog čega je razlika između srednje i osnovne škole. Udžbenici za srednjoškolce. Jel vrijeme ja mislim da je vrijeme da se donese odluka... Da im damo besplatne udžbenike. To je bila ideja već i ranije, ali niko je nije realizirao. Znači, mi moramo biti oni koji ćemo
srednjoškolcima dati besplatne udžbenike. Jer to je zapravo prvi korak ka nekakvom uljuđenom svijetu gdje zapravo mi govorimo o besplatnom obrazovanju, a ono zapravo košta. Jer se nismo potrudili samo malo, pa to nisu veliki novci. To se radi o možda... Milijun, ja mislim. Pa radi se po učeniku možda o 200-tinjak eura. Je. Otprilike oko milijun eura godišnje bi za grad Split koštalo. Ali kad se uzme sada i osiguramo besplatno, to će vrijediti sigurno za 4-5 godina. Sad ne znam u kom periodu se mijenjaju knjige i kako to se skupa ide, ali bi to bilo dovoljno, evo, za 4 godine. Sigurno bi. Sigurno bi za 4 godine. Znači jednokratni trošak i tako je. U 4 godine. I još ovdje sad bi lakše je bilo to za gimnazije provesti, jer gimnazije imaju te predmete koji su jasni, a u strukovnim školama bi se vjerojatno samo jedan dio udžbenika bio, jer i onako za strukovne predmete udžbenici su ili ne postoje ili je to vrlo nekakav šturi broj koje se mogu, znači, ali bez obzira na to, znači svima ono što postoji na tržištu se može osigurati, definitivno. Osnovci već imaju, ali možda idemo i dalje. Jel? Mislim da trebamo govoriti i o besplatnom javnom prijevozu. I mislim da je to populacija, inače ta od vrtićke dobi pa do studenata, znači da tu ne trebamo, to je nama najbitnija zapravo dio naših sugrađana, najbitniji koje trebamo posebnu pažnju raditi s obzirom na danas puno problema, pogotovo osnovci i srednjoškolci koji imaju problem dosta, evo, zbog tehnologije, dosta ulazimo u nekakve prostore gdje je cyber sigurnost upitna, a djeca to koriste na dnevnoj bazi. Moraš znati recimo da je u Hrvatskoj škole što se tiče računala su prilično dobro opremljene prema zapadnim školama. Sad mi rekli u Italiji koja je bogatija, toga ima na hrpu. To je stvarno iznenađenje. Kod nas jako smo mi dobro. Tako, jako smo dobro. Zašto? Zato što je država, vlada Republike Hrvatske se trudila da stalno ulaže preko Carneta. Carnet je, recimo, svaki nastavnik ima prijenosno računalo. To vrlo rijetko može se u Europi dobiti. Ja? Djeca, imate 1-2 kabineta informatička. To nije baš slučaj. Kod nas u staroj školi, znači ne govorim za novu školu, na svakoj katedri je bilo računalo, fiksno računalo. Znači, napredak. Napredak. Ali sad da se vratimo što se tiče javnog prijevoza. I onda se tu nadovezujemo, što je veliki problem, promet u gradu Splitu i garaž. Obično je počne se govoriti, a odakle ti ćeš osigurati novce za besplatni javni prijevoz, pa sad smo spominjali što se tiče vrtića i to sve skupa, kako ćemo mi voditi te onda financije. Ono što ja osobno vidim, a ja mislim da bi se ti isto mogao s menom složiti, da je cilj da se javni prijevoz šta više jednostavno forsira, da ga šta više građani koriste, jer mislim garaže se trebaju na nizu lokacija u gradu Splitu sagraditi, ali s obzirom na rast broja vozila, sigurno da treba nekako pronaći novi moment da ljudi šta više koriste javni prijevoz. Definitivno. I kroz taj besplatni pristup sigurno ćemo ih potaknuti i s time ćemo sigurno smanjiti gužve. Evo, ja ću ti reći osobno, mene moj mali obično žica kad vidi da kasnije u školu odvedi me. Ali to isto je jedan od načina da, ne znam, ako i nepotrebno da ne ideš i da ne stvaraš gužvu. Znači, i voziš ga u centar grada. Do samog centra grada. Tako da mislim da su to stvari sigurno koje otvaraju nekako prostor za sve ono što u ovom trenutku nam je problem. Mislim da je prijevoz, gradski prijevoz, stvarno ga treba unaprijediti definitivno i
poticati zapravo ljude da ga što više koriste. Mislim, autobus će ići sa 20 i sa 70 ljudi unutra. Jel? Zašto ne bi bilo 70 pa će cijena onoga prijevoza biti u konačnici manja, jer će se više ljudi će biti pretplatnika na prijevoz i na taj način će se smanjiti nekakva opća cijena. Jel? I naravno da bi onda se možda bi se, kad bi tako bilo, kad bi sigurne, a svi zapadni gradovi, recimo ako se uvijek ugledamo negdje na zapad, oni prilično potiču javni prijevoz, javne poduzeća da zapravo da budu na korist građanima. A koliko ti koristiš javni prijevoz? Ja ga ne koristim, evo. Ali da je možda prilika da je on dobro napravljen, da je dobro prema građanima usmjeren, vjerojatno bi ga koristio. Ja ću sad nešto priznat. U biti, svi smo mi bili srednjoškolci i studenti i onda dobiješ za pokaznu, pa onda gledaš kako ćeš ti ostati za kavu. A šta se švercati u autobusu? Pa dobro, svi smo prošli te faze, pa to treba i priznat. Tako da besplatan prijevoz sigurno da će onda i ostaviti mogućnosti za kavu srednjoškolcima i studentima. Tako je. Vjerojatno tu ima modela neki koji bi se mogli dobro razviti da ovo, i nije to preko noći stvar koja se može riješiti. Jel? Mislim da Split možda i gradska infrastruktura sigurno treba nekakvu prilagodbu u tom smislu da bi prijevoz bio. Trebamo izgraditi ceste, prioriteti su, zna se koji. Tako je. Da i ne nabrajamo od Vukovarske, Mađerove, puti za nove bolnice, ali mislim da toga ima poprilično za raditi. Ali šta je dobra stvar? Novci postoje, proračun se ogromno puni, ali se ne iskorištava. Znači, prihode, mi koliko vidimo u proračunu, oni samo bujaju i onda digne se kredit, a s druge strane od tih prihoda koji bujaju, oročavaju se sredstva grada Splita. Tako da, mislim da treba stvarno veliki naglasak staviti i na mlade, znači stanove za priuštivo stanovanje, obrazovanje, predškolski odgoj, i da tu napravimo iskorak što se tiče općenito i javnog prijevoza i parkinga. Znamo svi skupa da je to jedan od gorućih problema, ali i naravno poduzetnici sami po sebi da osjete da imaju razlog za ulagati i dolaziti u grad Split. To je ono što se mora, šta gradska administracija mora to pokazati. To ne smije to biti deklarativno. Znači, ne pričamo o tome. A šta ti smatraš, šta fali, na primjer, u gradu Splitu da bi mi došli i povukli nekoga od ovako ozbiljnih ulagača? Jer kad se pogleda u gradu Splitu, ok, imamo turizam, ali što se tiče naprijed nešto od proizvodnje i nekih... Mislim da nemamo projekata. Mislim da grad nema projekata s kojima može izići prema nekome. Prema ozbiljnom poduzetniku koji bi ulagao. Mislim, rekli smo već malo prije, poduzetnik računa na prihod nekakav, mislim, na dobit nekakvu. Jel? Niko neće svoje novce, a vidim da se, recimo, pa evo, sad friška ova situacija vezana sa kreditom. Jel? Se kredit uzima, ti si tamo gradski vijećnik, znaš bolje to od mene, ali 79 milijuna, jel? 79. A prije toga 71 i ukupno 100 milijuna. I čekaj, to sad ima i poček nekakav, jel? Je. Poček od 5 godina, jel? Sad 5 godina, kad će doći na naplatu, to će doći onoj tamo vlasti koja će biti poslije sljedećih izbora, jel? Je. Zašto se to tako radi? A zašto se uzima, i sad kad govorimo garaže, ostala je cijena garaža 13, 16, 19, jel? Takve su nekakve cijene. I sad kad se matematika, ja kao matematičar, to sam zaboravio te pitati. Znači, ti si inženjer matematike. Ja sam inženjer matematike, da. A stani, di si ti početci bili? Prvo si krenio, jesi odmah ovdje u turističku školu ili... Ne, u Zagrebu. Znači, ja sam s krajem studija bio u prošloj državi, jel? To je znači kraj 80-ih godina. I kao što sam studirao, kao su moji starci prosvjetari, i onda su oni meni govorili... Je li otac isto profesor matematike? Je. Mati je profesorica hrvatskog. I onda je, kaže, sine, biže od prosvjete. To je bilo. I onda je, a kako sam bio dobar matematičar, onda je bilo, neko inženjerstvo je tu bilo. Znači, ili matematika ili elektrotehnika. To smo, kako je bio isti prijemni se događao isti dan. Mora sam izabrati jedno ili drugo. Izabrati matematiku. I to je zapravo... Kad bi to usporedio, to ti je današnje aktuarstvo. Jel? Znači, procjene rizika,
U biti mogao bi u banku, mogao bi bilo da... Eto tako, ono, sujedi se sa rizicima jer je dosta bilo vjerojatnosti, statistike, pa i informatike dosta bilo. Ali evo, u tom trenutku, krajem 80-ih godina, ono, kad sam to na kraju fakulteta bio, uđeš u neku školu, gore u Zagrebu, industrijsku, tehnička, strojarska škola i počneš u školu. Onda si gore se zaposlio, vjerojatno, i vratio se. Gore sam se zaposlio i žena me u nekom trenutku dovela. A ti si upoznan, gore ili ovdje? Ne, mi smo drniški, pa smo se znali kao nekakvi prijatelji i tako smo zajedno došli ovamo. Zapravo ona malo prije mene, pa ja kako mene nije problem bio kao matematičaru naći posao, kao i danas i to. A supruga je stomatolog. Tako je. Stomatolog ima svoju privatnu praksu, evo, i ona je poduzetnik. Ja. I na gripama ste? I na gripama smo, da. I Mateja je na gripama. Aha. Nešto ćemo morati za gripe, ćemo nešto morati raditi. A šta bi ti za gripe baš naglasio? Za gripe? Parking. A ja bih naglasio da treba obnoviti športski centar gripe. To definitivno. Mi smo par događaja tamo radili i zadnji put mene je baš bila sramota, bila Ursula von der Leyen. Došla je bila, ne znam, IPP je bio organizira i kad sve to skupa vidiš, to je stvarno oronilo stanje, ali s druge strane vidio si i problem sa malonogometnim klubovima, sa terminima svih ostalih klubova i to ono što smo bili govorili, da gripe se dignu na jednu razinu i da zapravo se omogući svima i da se nadogradi za mali nogomet i za ove borilačke sportove, nadogradnja i određena rekonstrukcija. I to je sve započeto bilo za vrijeme Andre. Ali nažalost stalo je i mislim da je to jedan sigurno od prioriteta uz Spaladium arenu. Ja ću sad, ne znam reći, ali bojim se da mi stvarno kao grad ne bi izvisili u tom procesu, a ogromna je prilika. Evo. Volio bi da krivo govorim, ali se bojim. Evo. Ne znam koliko si pratio, koliko si vidio, ali jedinstvena prilika i zapravo da Spaladium arena se dovede nekakvu funkciju, ima onaj drugi aneks koji bi se treba realizirati, da se izmjesti Banovina, da se izmjesti u biti cijela administracija i to što je bilo u prošlosti zamišljeno da se stvarno u budućnosti realizira. Ja mislim da je to stvarno ogroman potencijal i da praktički ovaj cijeli prostor tamo stavimo u jednu funkciju jer da je administracija grada Splita i svega... Ono što bi ostalo zapravo bi išlo, Banovina bi išla u funkciju turizma. Znači onda gripama svojima možeš obećati u biti rekonstrukciju samog sportskog centra i sigurno parking. Definitivno. Naravno da tu i vlasništvo vjerojatno će trebati neke stvari po tom pitanju raditi, ali trebamo ući u to. Treba ući u to i treba biti ozbiljan i odgovoran i mislim da građani sad trenutno baš zbog parkinga, mislim, najviše negoduju tamo. Znam da je tamo bio jedan performans za jednu cestu koja stoji neasfaltirana. To je Vojka Krstulović. To je malo ispod mene. A i to je stvar koja se treba riješiti. Tako je. To je ostalo... Baš sam danas prošao tamo, išao sam vidjeti to je ostala dubioza koja je u biti neriješena, a stvarno u srcu grada. Je, nevjerojatno da se inače u gradu takvih ima takvih polurješenja, do pola ulica na drugu stranu ne izlazi i tako. Imamo šta raditi. Ja? A da se vratimo sad na lakše teme. Čime se baviš u slobodno vrijeme? U slobodno vrijeme koliko ga ima, volim pogledat, sportski sam tip, volim pogledat utakmicu kakvu, Ligu prvaka, Premiership, volim američki nogomet, recimo samo traje od 9. do 2. mjeseca. Ima li kakve aktivnosti sportske? To sam malo zapustio. Moram ti reći da sam zapustio, igrao sam redovno, sam igrao na male branke, 2 puta tjedno. Svojedobno sam igrao i tenis, tjedno 3-4 puta čak i sad stalno su mi pozivi otvoreni. Ja ću te pozvat na partiju tenisa. Jer u biti ja sam kod dite baš profesionalno trenira
Ali moram i ja priznat da nisam ni ja baš toliko... I volim skijanje. Zimi obavezno. I ovu godinu zbog svega ovoga što se događalo nisam ni minute bio na snijegu. Evo. Tako, ali, mislim da se treba nekad i žrtvovati za više stvari. Ja? Dobro, doći trenutak. Pa doće, naravno. Ne, sportski sam tip i volim. Jesam malo dobio koji kilo od korone, ali dobro. I ovo su stvari zapravo di se malo više kalorija troši, jer radi se. Čak sam sad po zgradi prilično fizički aktivan, napravim po 10.000 koraka. Evo. To brojiš? Pa ima na satu. Ja se ne usudim brojati. Mislim da bi se imalo šta izbrojati. Pa vjerujem. Šta bi ti poručio svim Splićankama i Splićanima za kraj? Koju poruku bi da s obzirom na cijelu situaciju ovako kad mislim da trebaju novi ljudi tu. Novi ljudi koji imaju viziju, novi ljudi koji znaju upravljati sustavima, koji znaju voditi ljude i moraju osvijestiti to zapravo da su ovo komunalni izbori i da je vrlo važno ono šta ti ljudi mogu u tom okviru napraviti. Mislim da smo nas troje i lista HDZ-a da smo na pravom putu i mislim da smo mi zapravo najbolji izbor za to. Dobro, Ivo. Mi ćemo se nastaviti još dalje viđati ovako po terenu. Baš je bilo ugodno. I meni isto. I brzo je prošlo. Je. Dobro. Eto ga, hvala ti. I tebi isto. Ja ću se zahvaliti svim našim gledateljima koji su nas gledali. Ja se nadam da je razgovor bio ugodan i do idućeg podcasta ja sve skupa pozdravljam.